Ka Meghalaya Human Rights Commission kalakot hajar yau Superintendent of Police ka East Khasiels District u Rituraj Ravi halor kejing persyang ben penkit jubor ya kalong kami basya jengit sya hospital katkum kekerwa na secretary ka MHRC ka commission kalapan ru ya ka kai point ka babnia na ka Director General of Police halor gani kejing ja kadai ya kamit khandai tarik ujeliu SP ka East Khasiels ulalej sya kajaka basyong sya jengit kalong kami na umdan ka kong bindas bat persyang ban penkit jubor ya ka sya hospital ha kini kejingjia kalami kejingnya tainia ka bajur bat kinong kersan ka kong bindas ka commission kala betha yoni uhe pulet ka district mo unwanmi daladi hakmat ka commission ha ka arpotrik ujeliu ar hajar ar pusah